E kuble ye pi waro ki pralog ki wasnyao suk o up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi ne gajan met wayap nru ngut way mynsoo boon ngut hadin wayo ka bus ye ki Hakanpur Uttar Pradesh te tons dangi ki kubor Mduna yan ru ngut ki wada do ye mensin wa corridor yonki, way de emle khat ar ngut ki wada mynsoo, hadin wa ka electric bus the loss control namo da speed wari ko chawa palat, hey wa uwaya ya ka myi de uwo ya namo wo control, depte tenra namo yo uya ki wa yin chachan, nin kasngi Hakanpur da ongda ki pulit. Iti ijia da jia I hajan ka tat mil crossroad. Ketika bos ka wada speed chawa palat da loss control depte tenra ko ya ki wa boon ki kari wa ki bru walai wa wan ha ite itau. De em let li tali ki kari wa boon tali ki bai ki wada cha tenra wa cha penjet da ketika bos ha ite I accident. Ketika bos da lai wa da tenra penjet ko le ya ka wi ka traffic point wa da sange namo da yin ko du hadin wa tenra don hi ko ya ka wi ka trok. Kam waman kate ki pulit na ite itau dang takit ki hajrong ite ijia. Uwaya ya ketika bos namo u driver ketika bos da chakem u da ongda u Pramod Kumar waman kam u Deputy Commissioner of Police ka East Kanpur. Ya kite ki khat ar ngut ki wa mynsoo dang em ki hapo isumar hakawi ka hospital wa em chaite chachan. U President ka Ramnath Kovind Express da pha u ye ki khubors nyawlem cha ki wa hayung hasem yong ki wada khlad ha ite ijia. U President Govind da tweet o ha ka Twitter yong o iwa ong kamni snyau dio o nado mansen hawa snyau ya ka khubor accident Hakanpur o ya ka khubor snyau lem ka wa nado mansen cha ki wa hayung hasem yong kite ki wa klat we ngai scam o wa kite ki wa mynsoo u chait no ki wood what u Prime Minister kari India u Narendra Modi le da pen snyau u ye snyau dio we da wish u ya kite ki wa mynsoo yo smart chait no ki U Modi da tweet udai wa ong kamni snyau si wo tip chapang ka accident ha babu purwa area ka Kanpur o ya ka khubor snyau lem ka wa nado mansen cha ki wa hayung hasem yong ki wa klat we chirup we ni wa kite ki wa mynsoo usmat chait no ki te du kini don hi ki khubor wa phala ki wa kwa open snyau chapin ne ga chanmet yi ki khubor da boy chwa kut khuble ye pi wa ro snyau ba ham da mo ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho pi yo yi ki khubor wa phala he kitin panar khuble chipon